Mwanzo mstari wa 59. Josefu na mkaza Potifa. Baya Shumaeli were mamuhirika Josefu Misiri na makimuguza kwa Potifa wali. Bwana wakala hamunga na Josefu na yakifanikiwa na akiishi kaiza nyumba ya bwanawe mu Misiri. Wanawe wana ukala bwana hamwenga na Josefu na ukala bwana muhende afanikiwe kaiza kila utoro uhenda. Bai Josefu akubalika mbereze na akimhumikira. Potifa akimwika muimirizi wa nyumbaye na vitu vyose vilivyokaa mumu akishika mikononi mwakwe. Kula wakati Potifa ariho muika Josefu akala muimirizi wa nyumba ya kwakwe na Josefu vilivyokaa mumu bwanawe hasa nyumba ya yuya Misiri kwa utoa Josefu. Baraka za Bwana zikala juu ya Jose alichokaa nazo kaiza nyumba za nyumbaye nkaiza minda ya kwakwe. Bai Potifa akimurichira Josefu kuimirira Jose alichokaa nazo na kazibujirie na utuo wasuso kala chakuriache. Vikara Josefu ere ni mudzo wa sura na umbo. Baada ya mautu gago mkaza bwanawe akimtamani Josefu na akimwamba lala nami. Ela Josefu akikahala na akimwambira unamanya bwana wangu kazi buzia na kitu chose alichochika mikononi mwangu mumu nyumbani. Jose alichonacho achika mikononi mwangu kama una mtumbo mkaiza nyumba hii kuliko mimi. Bwana wangu kazire kitu chose chichokala uwe maana uwe umuchewe na dimaze kuhenda uiza uno nimkosere Mlungu. Iza hawanena na Josefu kila siku. Josefu hakubalile ukala naye hedu kulala hehi naye. Bai siku mwenga Josefu angira mo nyumbani hende kazi. Mumo nyumbani were kamuna muhumiki mwingine yose. Yeye mwana mucha akimgira nguo na akimwamba lala nami. Josefu akimurichira yo nguo akichimbira kimbola konze. Arihone ukalaza murichira nguoye naza chimbira akambola konze. Akiai hahumiki kaiza nyumba akiamba lolaniye burania ariye refa muno nyumbani mwangu jo ahuseajo azire mu nyumbani ni gaidi ela nikapiga kululu azosikira napiga kululu akanirichira nguoye akachimbira akambola konze akika nguo ya Josefu muhaka ya bwanawe ariho kuza mjini. Baya kumwambira ovoro akiamba yo mtumwa wa Kibrania uriyefurehera angira mwangu nyumbani anitse ela nizishopiga kululu akanirichira nguoye akachimbira akambola konze. Ya bwana wa Josefu arosikira maneno gamche kukala mtumwa waza nihenda vivi atukirwa jomu akimhala Josefu kimwangiza jela ya afunga mtawali achenda kala kuko ela bwana kikala hamunga na Josefu na akimwonera mbazi akimhendea kubaliwe niye mbomu wa jela. Baye mbomu wa jela akimhenda muimirizi wa afunga nzi yose na kila kricho hendeka kuko ndiari yakihenda. Ya mbomu wa jela kazibuzire na neno rorosi rirokala mkononi mwa Josefu wakala bwana were hamunga naye na akimhenda afanikiwe kaiza kila kitu alichokihenda. Ni hayo tu.